TV so Adom TV so bedwonju media so dia wo kan se nsem pa sa kena no pen so ja medinde Enoch Kwasi Wolanyo Wallace agudi catch back up the only nomenclature the professor's degree in sports the Al-Regina Wallace the nation's presenter and mesin kunya ekono kwanten coding small do sa kena no pen so biu e wo Ghana gudim eja so no ma mse nwuma ko miensa o madama omne discagwe table machidom meden kubo no atimi eja yedi kan pa na one expert have always told you that betting there is better than sakawa utwan before din before twan kuma bi adin kuma sa no manum ka kire busuanfo na fofo oyere oma wo fasefo na no mukrumu ene mpnafo nyina se one SBS ene ma na anoda boys nya mo financial freedom ene odi hujime betua san bo na mum bet with money that you can afford to lose sika yere nya ya no eno ana yedi twa bet timsew na wetua fa ho adwen e ho Jeffas Mr. do tashi infection sedu gonorrhea syphilis candidiasis white fever na so dey po na chewa onsa timi ka Jeffas no so betua boa e prapra wakraba no mre bo ho e ma otimi di nchini che ko herbal shops and pharmaceutical shops na mu so pe Jeffas Mr. She and so ebe ho adwuma kama Sedimo gel and roll on your ultimate pain relieving gel ye kan ya dia edo ba ko etimi to ase fu pampas be pem na so no Sedimo gel and roll on okwa shaman me market wa obenya bi a to na fiteman so onsa betin akabu betin from se utu akoton anasa otode aye ho no 0208219129 na one Sedimo gel and roll on phone pay phone so ye ntwetwe nkomo ye hwemu a eman sankasa product nyina bi na wase transfer entwen koyi emfama journey of 1,000 kilometers begins with very first step Pienchase and fancy Women's World Cup. Imo de I doko I fem mani tie Western resource no Asia kwanese nika Germany former Morocco former etwam 6-0 Morocco for pan Africa share so na Germany for silencium 6-0 hands down omantimi anya hwe afi Brazil for enso timi Panama former etwam 4-0 na so timi sampa atenga ebewi atenga na megani amegashia yehu amega ho ni amega ho susia yehia metepe ye course no boni akoma hwese na yehia ni sitie nyama Asia course na ho kakra ne yapone dia ma nyame adom na se bibia metwem a ochena matches no 8 miasa to aso bi Spain former ebeton sada for Zambia former na omso dia kensin etia boso ehorm na fe Canada for so ma akam ho biu omne Ireland for ene dia kensin betia pem so we World Cup a etudwa e dia ma wiase fa na nyina ma omso enim bobo afi mamentin tom e Ghana nkomo mu dia se so ma se Ghana Football Association for pen for nanwada ye bo Ghana Premier League ni wie na se utimi se teams no e se itimi e the prize money e wo ho no itimi e the first second third obia atimi agenisika afeko MTN FA Cup no so a obia wetimi eboy a ohwese na Nemesis to Dreams Football Club ene peja Frank Kanigina kunkun ono so ensa kanisika enti omchese nei omatua obia ka from all the competitions as so far ya boawi 2022-2023 football season our my Ghana munu ni nyina banawie ye ya sesei players ahodo yi omoji o mahome na wonum se ansa na ye be season nase no GFR boss ka potene bi to ho a omo be din konim eno ma be toso nyina ebaje e de ahye omo taso enra omo kosikra krabia omo twesi asika nyina e de ma ba obogu ahodo ya e din konim na se ato aso nyina Ghana Premier League ni mu no mediama onya 300,000 Ghana cedis ene hye na taso a Division 1 no so Zone 1 2 and 3 omo din konim ho nyina 50,000 Ghana cedis na oje ko ya FA Cup no so obi odin kunim no oje 100,000 Ghana cedis na Women's FA Cup no obi odin kunim nya 30,000 Ghana cedis a Women's Premier League no obi odin kunim nya 50,000 Ghana cedis na competitions ahodo aka nyina obi odin kunim no obi otoso bi age ni sika hye no ho a ena ebobo kwa ahodo yi omboto ma yeda omo hwe ne mu so mesesi omo ho mapa na next season no omasajina go pamano so achira mu bobre Entinese ne PM Ediafa Ghana Football Association prize money yede ma air competitions ahodo no obi odi no hoje mu bia no eno nkomo ana yede eja no me no ka say de undercut Edwin Simono krako no omo HSS katidi na ede ama clubs a omotimi bo modern omo aka nso nyame adoma mpemfo che say ombe prapra chia hwa bo ma niam atuatutu ye ede amom na yentintom ewukuma se krobia asante korokofo nso enso emfutumu a na ese asante ne otumfo se tutu the second ono so che say nanu ada mpemfo a wode bobu condition sa emfie makuma kubesi miensa so monhwemwa na omotimi tutunema yi no omde ho krata asem ne ho kontabu otimi beja no na enya dia ani kakra na kesi fufu kontabu de kibu no wadrum na so ye de enkrata ne bai no na enya dia bibia eso ene ne koma odi eja abidwafo so eni modie kotokwe nkoa na egumen masi we wiasema kotokwe
Because me share reporter omo de buy ba ko omo buy omo se omo report na management na choy and na board na di omo de kan me hwe akura ti omo atwetwe ska board members ni be 1 something million 800 million omo atwetwe ska o and so ekoye no asaba sese basa the mommy anya kotoko no se no na di kan na ye individualist say obi e ko no no ne ye ko boni din e ko hype na enye ye so no ye na kotoko no se le santé la ti se bi bia sa le ba ko no na ko ya ampa ye nhuza kotoko no na broni kasam institution no ne ye nyina ye som no na ko ye se wo ne ye dia ma na udin na wo se ba enye ye se nhuza kotoko se institution na ye so no now we let's go to the person who did you won't tell us the way they every supporters mu kotua cheche mienu wait away na mu ja kotoko no wo hefa enu e wose mo support no just a manager we just a governor we and na mo support o my president for no passion. This is the way. This is the pastor so we dey no Enti we ene nkoma a otumfo osei tutu the second asantene kotokuru ono so edija emra ohia board members na afenso mpemfo bia ogidi pase omso ebata bobuku no na eso mohwebo ma ne matime koi no ana otwachi asan kopie mo supporters na afem se omo eta individuals eche no emwa emanema entime koye eno asantene the ruler esan eteki bre esa the nitime san chire mu ekwada koja chi project no ekon inspective facilities no ene sana nema esia ko omo start sa project 2021 ana so kwabesi sabri enya dia etimi awie me no ka say de chese katri dia eye management ne board na eja wachire ne nyasem kuma kwa na mu wa champagne for so mtoto ne mayi emwa emanema etimi kwa me no ka say de ya be pm say James Akwasi Pia former Black Stars coach na afen so former Black Stars player former Kumasi Asan Groko play ono na interim management committee trinity afen say IMC no ona no hwemwa emanema etimi koye emfama enhihya hodo a eda Kumasi krobia Asante Kotoko Prince Medu Katare pam bobuku na kasa enim no na fom hwe emanema entimi tutoye emfamom If you unfair ni chire mu nkra from dia abranti bi e friend say Charles the Terror Tiller kwaku asampon bania na amanfo be kai ni ye pa sa abranti no sia kama has na kodogofo eso ye nwa asan beto abranti ku pie mu kumase ene ebo enya asem keto kra Charles Tiller bo ababo wi asinye nkwalabo ene o se ne nkomode be nyina ne se watrase ahwedin se bo na ento so ye ekrum ha no enye a place no your quality place wa ne mum ade ba ko a ena afi so enye coaches no so ana ebo fm ne mu ade ba ko a ha ya adwen pa ewo eyebo nim no woni fair lady Mrs. Avonyo eyetwe nkumo no de ho nkumo so ejae your quality no your quality no ba je say your coaches ni use quality no no mo use quantity what I say because me at times me team now ehwe Ghanaian Premier Leagues no me hwe bi ye ka say quality ni Ghana ha obi obeka bi aboa your coaches no na omunnim quality no adeban because me am now I say na nka bia obi hu me quality o hu omo gas ye fa we ayi ni yi omo de nsa ayi ni fa eno anu pe wada sa no na high teams na Ghana ha because we hwe has Kotoko ni omo bobo am tweet na am say na Kotoko as omo boka ti roza ama different team ya gba na because players we been there we so boss big clubs and currently players na wo has na Kotoko we play there we some boss two teams it's a problem ni ankasa ne ye you mean if you coaches no na paying for that team na no okay what I say because at times no na make us a coach ya dey adwuma be na on ka say me hia contract there ehun ya so dey adwuma man no what I say me be adwuma say me ma contract
The Charles the Terror Tiller Kokubani Asampon and attending council didn't come agent say a place now Umsia candidate Omokroje Nemo say coaches no a bit sorry Omoketeso now for my core individual homes no and I feel so autonomous villages and towns no Ako school puts a place we no better tium Amenya papa bit in Jeromesia can see with him sampa aquadio phone kwa and a work coach I think of the yabo born in Musono Omo Mwa Emaniama Intian quiz Ankumoi I will can see Encomoso our Doom TV and a Charles the Terror Tiller at the Sankumoi 8 Technical Director of the Ghana Football Association will be fit friend Sebena Lepe na ono so den komo hakretian sa ba e de afasa na niam AC cause Ghana only use only ways any kwan fa so e de cheche a players no e ade ba kwa no so omugide pass fisa bere ko ne sakra mu a eno so betia boa e ma yenya e niam e ko yedi ma agudie no. Nowadays you don't teach football through formations. You teach football through principles. You have principles for an individual player, you have principles for group tactic, you have principles when you are with the ball, when you are without the ball, and you can adapt this to different formations. It's not anymore like this that Ghana must play the next 20 years also a 4-4-2. It's not like this. Like I mentioned today, there are teams, they change their formation in one match 3 times. So what you want to do as an opponent, if you don't have this knowledge about your opponent? Nti we Bernard Lepen, Technical Director of the Ghana Football Association, we benefit say football formation ekyere, is the principles football at the Bana Saka Crantia, Henry Danese and Daniel Hubidia, and a Becoso Atlantic Botanima, and Yadia between them Webia, at the Abre Ghana a good unit way, Bernard Lepen, so brought for Casa, where the Eka Echere Ghana food na or the Jumedia, or also ABD, Edia Stacha football, Mino Casadium, the Ghana football DNA, Homa Cassia Patia by Fisabre Cono, players Nafi coaches new Bibia, BD San Humanoso, na Edia Shebono. Boa emaniama etimi asesa ehonum afie ntu fafe ni twensanchim ewa Denton community ewo Greater Accra hanom na the latest beneficiaries of the Ghana National Petroleum Corporation GNPC womo exports infrastructure project no womo anani womo benefit new astroturf fufuro kwa nkansu a obi anyina so kransi akensi da nanu akasa me akasa mkopi mo ehwese na chane esi ekoso atim sampa GNPC for ebo momoden ehwese be a within the various communities no obi aso betiama ne saka facilities betiaboa Niama Etia Kwe. Dr. Adom Kwesi Edua, ono ane the Executive Director of the GNPC Foundation, ono so ede nitime sanchire ho a okita ho nsafo ane ho kukuka krena wode ekweja nanama tankonya ne pemfo hodo a wo mu etia kopie mu. Boni akoma hwese na GNPC product ana se a project omoye a wo mo de AstroTurf Asia Adentan community fo no eno so wo sere niama esieko. Enka no obehu bibisi ananka ye broche nkwa. So make sure say as many as your holding between communities and the various districts in Ghana, that's so every region there try say now but type potties and I can say develop community football. That is so encourage yeah I can't remember and Musa audio butcher Nafi or Shetef no want to be mobile. I say the back to the grassroots level. Don't who say the city. A crowns, during their professional football. It's GMPC. Sinamuna money. You didn't know sports ever. Nti GNPC for anati omunkanso de omunkomo 8 to Dr. Dominic Kwesi Edua ana ode ne nkomo age no mchese fango a yetu fi Ghana asase no na omokoto amfaso tidi 8 PH no mchese som de boa communities no na ditu passports no person improve the quality of life of the people a wo ewo Ghanaian communities nti sa project om start yenye ne etoso kudwo ana nei wo de aba omgide pass eboa emaniama 8 kwenti okopiem ewa dental community matim sampa nkofo ni gye no efasena niama Asia course no enyasem kuma kra Moses entwebenefo PJ museum na eta sa project echi hweboa emaniama 8 kwensentro for buy na enyasem kito kra but me so no na hye no so ma me se richuku person start we dey ye party am sew obekwa dwuna bo nse oboss mu na wankasa nso mu na dey no one start ni yem sew richuku eno ni product aba amafo de omu etwensa gym na eboa emaniama 8 kwe ade ba kwa richuku en se renew na energy no na fenso ma vitality a otimi dey start we dey richuku made from Ghana's finest cocoa and it sew baby
wo bia no ohwe Ghana koko se na nutritious na wodi rich okoi bia betia boa e ma niama etimi akoye de manti product bia wodi e dey breakfast bia no ma rich oko ehon pampa embo mu rich oko no hwe se na seta no esi kwa o mo do 20 kg yo 500 kg and afi 1 kg enso no ma amafo to a eboa e ma niama etimi akoye thanks to rich oko hwe se ne Mexico so ne o mo a customize ude no enetimi sew e na odo ho atian san jimbo modern da so be enjoy rich oko na start ude ne right e wo se na hye ne esi kwa so na e Ghanaian way ana ye kanfo e dia ma no ye kan no na me san kan ku aso a game park from pain for say ye fanya o say fi sa bere ko de opese o ye tycoon ye kan se car na so de fo a wutimi san kan obi dia o de hye so kwatun san ba o che se se wutimi enya mula e kan mula na se sika no na eno ana tumi ewom modern da the newest game ana medi one dance e de a che no na nyame adoma ukwada 26th of July 2023 no o de san hye so kwebetun san tentam so na fe the live draw no etimi asan aboso e de amount e pa cho watch e daily air draws no e wo 9 am ana fe 12 p.m. and after 6 p.m. Ewa Adom TV so de bia no e de san share so kubetia san bro modern da so betia pick your phone and asa tablet or computer na say obetia download eye enhihye so queen se be a onso obetia san play so easy so obetia san bo game we na onso edi secretary didi asesa wabrabo chale modern da nyina ye fe ho entia san gi game we mu ye moa na entimi emma ye nya sika kra cash ga kudi anase mula e wo san hihye so queen mesel os bia ni ho a eso sen eye game park for omo os amodi abai e Ghana ha na game park games no we hear say in Mexico so say more mula more power kamula is kasem and ye kan mesel game no regulated by the National Lottery Authority and after so kwani mu feeling otwa e fa ho enjim na mom no o bon so a na de adwene kakra etia santo game park limited madama wom na de san hye so kwetia san ba hye no so mam say ukwada 26th of July 2023 na me adoma empenfo e de live draw no ebetini asan ba Adom TV so na o de aboani akoma me de prof wala sa kudi catch back of course evidence based presentation it major rather entinanima onyo kese onyi fi bia ni daso ni na onfa nko bia ni daso the act of being a good guest is to know to say